бозам дуруд шунавандаи бисёр азиз ва арҷманд, соати сеюми барномаи имкон аст ва ин радио Азия Плюс аст. Моро дар Душанбе ва Бохтар дар мавҷи 107 ва дар Хуҷанд дар мавҷи 104.4 FM шунидан мумкин аст. Иловатан онлайн моро метавонед тариқи Telegram бешунавед. Рақами Telegram 8840107 аст. Агар кадом савол ба Муҳиддини Музаффар доред бинависед ё метавонед занг бизанед 446107107 ин рақами телефони мо аст ва умедворам ки як суҳбати хубам анҷом медиҳем. Хуб, Муҳиддин, хуш омадед. Ташаккур мегӯям барои шумо. Субҳ бахайр. Муборак бошад муваффақияти Моҳӣ дар шаст, муваффақияти тими шумо дар синемо ҷоизаи байналмилалии Тоҷи Сомон. Соли пештарам ҳамин филм дар Душанбе ҷоизадор шуда буд, не? Ин чӣ ҷоиза буд он? Соли қабл синемо ҷоизаи Тоҷи Сомон миллиш буд. Яъне байни филмҳои дохили кишвар рақобат дошт. Ва имсол аллакай фестивали байналмилалӣ буд. Яъне умуман синемо ҷоизаи Тоҷи Сомон як сол дохилӣ мешавад миллӣ ва як сол пас байналмилалӣ. Яъне дар ҳар душ ғолиб омад. дар ҳар душ соҳиби шоҳ-ҷоиза гардид. Мешавад гуфт ки ин акнун ду дови Моҳӣ дар шаст дар ду соли охир буд, не? Бале, бале. баъзан агар вохелам қисмат баландӣ кунад, шумо метавонед ки як дов, не, як чанд дов дошта бошед вохелам. Бале. хуб, вобаста ба чанд озмуни эҷодӣ ки дар кишвари мо баргузор мешавад, сару садоҳо ҳам зиёд шуданд ва дар интернет ҳам мавриди ноадолатиҳо, дарбаҳогузориву кимчи тасмими ҳакамон ҳам навиштанд вобаста ба озмунҳои дигар. Умуман озмуну ҷоизаҳои дохилӣ ва байналмилалии синамоӣ ки шумо онҷо иштирок мекунед чӣ хел мегузаранд? Нест ба назари шумо онҷо хотирбиниву намедонам гузашту ё ин гуна ҳолатҳо нест? бубинед вақте озмун мешавад ҳамеша баҳс мешавад. Ин якум масъала. дуюм масъала вақте ки масалан ман таҷрибае ки бо филми дов дар ҷашнвораҳои гуногун доштам, инро нишон дод ки вобаста ба завқи доваре ки дар он ҷашнвора иштирок мекунад аз он вобаста аст. ҳатто ман ёдам ҳаст баъзе ҷашнвораҳое буд ки доварон аслан таваҷҷӯҳ накарда буданд ба филми дов ва вақте ман пешшон рафтам гуфтанд филмат мушкилиҳои зиёд дорад, инҷошро дӯст надоштем, унҷошро дӯст надоштем. яъне он ҷоҳое ки хеле ҳассос буд уна дӯст надоштанд ва мегуфтанд ки инҷо бештар театре аст, инҷош хуб нест, мавзӯе ки гирифтим мавзӯш ҷолиб нест. яъне вобаста ба завқи доварам ҳаст ки масалан созандаи филм аз он нигарон аст ки филмашро қабул накард барои он ки завқи довар мувофиқ набуд. яъне онҳое ки дар филмашон ҷои якума намегирад ё шоҳ-ҷоизаро намегирад бояд хафа нашаванд ба хотири он ки ин филм метавонад ба миллионҳо нафар маъқул шавад. барои ман ҳамеша иштирок дар ҷашнвораи байналмилалӣ аллакай ғолибият аст. барои он ки аз 3000 филм масалан 12 филм интихоб мешавад. ин кори шӯхӣ нест. Бале. ва дар ҳамун дохили барномаи ҷашнвора шудан аллакай ғолибият аст. Бале. барои ҳамин дуюм зинаи ғолибият ба умед бастан дар кор нест. муҳимтарин чиз ин аст ки филми туро дар он ҷашнвора дар он муҳит чӣ гуна тамошобин қабул мекунад. ин хеле муҳим аст. пеш аз суҳбати дар студия гуфтед ки ман мехоҳам дар бораи таҷрибаи олмон суҳбат кунам. чӣ чизи аҷоиб дошт сафари шумо? чӣ чизи хотирмон дошта аз олмон? барои коргардон вақте ки филм месозад бисёр муҳим аст ки мухотаб чӣ гуна қабул мешавад аз ҷониби мухотаб. ва вақте мо дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Эрон масалан бо арзишҳои шарқӣ филм месозем, вақте дар Аврупо намоиш медиҳем, ин як тамоман чизи дигар аст. масалан мо филмро вақте дар Тоҷикистон мегузорем ё дар Эрон ё дар Узбекистон мегузорем, ин як масъала. вақте дар Аврупо бо арзишҳои аврупоӣ одамҳое ки гӯё ки дар дигар сайёра бо дигар арзишҳо зиндагӣ мекунанд ба дили онҳо роҳ ёфтан ин бисёр мушкил аст. барои ман ду нуқта хеле ҷолиб буд дар олмон ки якум филмро чӣ гуна қабул мекунанд, филме ки пурра бо арзишҳои шарқӣ сохта шудааст, вале мавзӯи филм ба андешаи коргардон ва созандагонаш ҷаҳонӣ аст. ва ин буд нуқта. ва дуюм нуқта ин буд ки чӣ гуна олмониҳо як ҷашнвораи кӯдаконаро таъсис доданд. ман бори аввал дар зиндагим ба ҷашнвораи кӯдакона рафта будам бо дар сатҳи ин гуна масалан ҷашнвораи A ки дар ҷашнворае ҳаст ки дасташ ба тамоми дунё мерасад ва
тамоми филмсозони бачагона орзу мекунанд ки филмашон дар он ҷашнвораи Шиллингени олмон дар шаҳри Хеменс нишон дода шавад. хушбахтона филм хеле хуб қабул шуд ва хеле ҳассос, чӣ гунае ки мо дар нақша гирифта будем ва чӣ гунае ки мехостем он гуна қабул шуд. ва барои ман ҷолиб ин буд ки вақте филм ба анҷом расид, таваҷҷӯҳ кунед, вақте филми моҳи дар шаст ба анҷом расид, титрҳош баромад, толор рӯшноӣ шуд, баъд филм шурӯъ шуд. Чӣ гуна? як директори фестивал, як марде 30 сол қабл, соли 95 ҷашнвораи таъсис додааст ва фикр кардааст ки чӣ кор кунам ки барои бедор шудани завқи кӯдакони кишварам беҳтарин филмҳоро ҷамъ карда биёрам. ва бо ҳамин андеша, масалан, тасаввур кунед ҳозир ба фарзанду набираҳои шумо дар як сол чанд филми кӯдаконаи аҷиб нишон медиҳед ва мушкилӣ мекашед. манам ҳамчун волидайн мушкилӣ мекашам ки ба фарзандом чӣ хел филма нишон диҳам. ин мушкилӣ дар Тоҷикистон хеле хуб аст, зиёд аст. мо намедонем ки фарзандомро чӣ гуна филми бачагона нишон диҳем ва он мултфилмҳое ки мебарояд мо намедонем ки он мултфилмҳо масалан воқеан ҳам оё таъсиргузор ҳастанд, оё дуруст тарбия мекунанд, намедонем мо инро, барои он ки он мултфилмҳо бо андешаи тиҷоратӣ сохта мешаванд. анакун ин мардак гуфтааст ки ман беҳтарин филмҳои кӯдаконаи дуньёро бо истифодаи мутахассисони олӣ филтр мекунам, мебиёрам ба кишварам, ба Хеменс ва кӯдаконамро тарбия мекунам. ва 30 сол аст ки шаҳри Хеменс беҳтарин кӯдакони шаҳри Хеменс беҳтарин филмҳои кӯдаконаи тамоми дуньёро ки наздики 70 филмро ҷамъ мекунад, мебинад. ва аз ҳама ҷолибаш, барои тамошобинони кӯдакони онҳо кураторҳо, раҳнамоҳо, муаллимаҳо тайёр кардаанд ки филмро қаблан мебинанд ва вақте ки филм ба анҷом мерасад ба таҳлил сар мекунанд. ва он зани олмонӣ ним соат бо кӯдакон филмро таҳлил карда дод. Чӣ гуна дар Тоҷикистон мактаб интернат гуфтани гап чи аст. ва гуфт ки биёед акнун ин қаҳрамонро даъват мекунем. Абдулло, ман ки қаҳрамони марказиро бурда будам, ҳама кӯдакон қабул карданд ва суҳбат карданд. ва муаллима, раҳнамо, кураторе ки ҷашнвора худаш тарбия кардааст, ҳам филмро таҳлил кард, ҳам аз даруни қаҳрамони марказии ман, писарбачаи тоҷик, кашида гирифт маълумотро ва ҳам ин маълумотро хеле аҷиб карда дод. масалан, як чизи аҷибе ки буд, масалан, як кӯдаки олмонӣ тахминан 9 сола 10 сола аст. акнун баъд вақти суҳбатро таҳлил кард, гуфт шумо чӣ савол доред ба Абдуллое ки аз Осиёи марказӣ ба мо омадааст. баъд як нафар ва он кӯдакон аллакай ки чандин маротиба иштирок мекунанд, таҳлилҳои хеле аҷиб мекунанд. ҳатто он саволҳои он кӯдакон аз саволҳои бузургсолони мо ҷолибтар буд барои ман. масалан мегуфт ки хест гуфт ки Абдулло, гуфт барои чӣ шумо либоси ягона як хела мепӯшед дар оҷо, гуфт. кӯдака савол додаша бинед. баъд мо шарҳ додем. баъд муаллима тарафи бачаҳои олмонӣ гуфт ки шумо ҳам мехостед либоси як хела пӯшед? гуфт не. яъне бина чизҳое таҳлил мекунад. яъне кӯдакон, барои ин кӯдакон ки хеле ҳассосанд, барои кӯдакон беҳтарин анъанаҳои дуньёи таҳлил мекунанд. бартарию беҳтарию бадтариҳоша таҳлил мекунанд ва онҳо мефаҳманд. тавассути кино онҳо ворид мешаванд ба фарҳангу зиндагии тамоми кишварҳои дуньё. ин хеле ҷолиб аст. беҳтарин. хуб, агар баргардем ба ҷашнвораи тоҷисомон, яъне ҳам дар варианти миллӣ ва ҳам дар варианти байналмилалӣ моҳи дар 60 онҷо ғолиб буд. ба назари худатон аз моҳи дар 60 дида филми беҳтаре ба ин синемо ҷашнвораи байналмилалӣ ворид нашуда буд? ман ростӣ субҳон ҳамаи филмҳоро надидам. чун мо меҳмон доштем, ман имкони ҳамаи филмҳоро дидан надоштам. хуб, як вақт роҳбари сухт синемо ҳам будед. бале. ва оли дар чӣ ҳол аст ин студия ва оё бачаҳо барои шумо муроҷиат мекунанд барои кадом як тавсия ва маслиҳат? бале, бачаҳо кор мекунанд. бачаҳо кор мекунанд. хушбахтона як муҳити
синамоӣ дар вилояти суғд ҳаст. хуб чанд рӯз пештар дар хӯхи наврӯз вақте ки намоиши филми шумо буд, шумо гуфтед ки тоҷикистон духанам нақши бисёр бузург гузошт дар муаррифии филмҳо дар умуман шинохти кишвари мо ва гуфтем ки фақат бояд ҳамин фестивал ҷоизаи синамоӣ аз байн наравад. Гуфтем яъне шумо эҳсос мекунед ки баъзе таҳдидҳо барои аз байн рафтани ин чиз ҳаст? На, ман таҳдидҳоро намедонам, вале медонам ки ҷашнвораи синамоӣ барои Тоҷикистон, барои муҳити фарҳангии Тоҷикистон хеле муҳим аст. Медонед, ҷашнвора ин як дарвоза аст, дарвозаи синамои мо ба дунё. бубинед, дар дохили ҷашнвора ба кишвари мо чӣ қадар коргардону директори киностудияҳову созандаҳои филмҳои машҳур ташриф овард. ин як ҷашнвора як баҳонаи хуб аст ки онҳо мебиёянд, мебинанд. эҳтимол вақте ки мебиёянд як идея ба сарашон мезанад ки ин манзараҳоро бояд истифода кард. шояд як ҳунарпешаро мебинанд ки хеле ҷилва мекунад дар филм, мегӯянд ки бо ин ҳунарпеша бояд кор кард. ва аз ҳама муҳим, ин барои дохилӣ, барои коргардонҳои дохилӣ мо як ангезаи бисёр хуб аст. мо як ҷашнвора не, бояд дусе ҷашнвора дошта намодар кор. барои он ки барои сохта шудани филми хуб муҳит лозим. ин муҳита айнан ҷашнвора месозад. вақте мо ба фестивалҳои ҷаҳонӣ меравем, ҳамеша аз мо мепурсанд ки дар кишвари шумо чӣ ҷашнвора ҳаст. ин хеле муҳим аст. мо масалан 3 сол қабл вақте мерафтем, 4 сол қабл пеш аз оғози ҷашнвораи Тоҷикистон вақте аз мо мепурсиданд, мо шарм мекардем. мегуфтем қаблан як пештараҳо ҷашнвораи дидор буд, ҳозир мутаассифона нест. ин як сархаме аст. акнун ҳозир мо метавонем гӯем ки мо ҷашнвораи байналмилалии Тоҷикистон. хуб бубинед, ба кори дигар гузаштани устод Шоҳиён метавонад ки дар баргузории ин ҷашнвора таъсир бирасонад, зеро ки аз роҳбар ҳам бисёр чӣ вобаста аст. ӯ аз малакаи худ, аз шиносиҳои худ истифода мебарад, аз баъзе алоқаҳо истифода мебарад. Муҳаммад Саид Шоҳиён, директори муассисаи давлатии Тоҷикфилм, бисёр хизмати бузург барои синамои тоҷик карданд. ин ҷашнвораро шурӯъ карданд ва бо рафтани Муҳаммад Саид Шоҳиён ин бояд ин кор, ин шуъла бояд фурӯзонтар шавад. ин идея бояд идома ёбад агар ки раванд. вале ман фикр мекунам ки ҳар касе ки воқеан синамогар аст, эҷодкор аст, ин моҳията дарк мекунад. ин оғоз кардан, медонед, хеле кори мушкил аст. ман барои ҳамин савол додам ки оё каси дигар метавонад мисли устод Шоҳиён дар ҳамин сатҳ ин ҷашнвораро баргузор кунад? бояд кунад. вай шояд барои вай мушкил аст, шояд барои вай намедонам ғайриимкон аст, вале касе ки ин корро роҳбар мешавад, бояд вай идома диҳад, вагарна хеле бад аст. мо зарар мебинем, медонед? бале, луханам. соли пештар гуфтед ки мехостед ки довро дар тамоми Тоҷикистон як 500 000 кас бубинад. ҳамин хел пеши худ нақша гузоштед. муяссар шуд барои шумо ин чиз? На, нашуд. ман алон пеш аз барномаам ба шумо гуфтам ки мо ҳамин як ҳаб, як таблетка бояд фикр кунем ки мардум ҳиссаш ба синамои миллӣ беҳтар шавад. вале барои ин шояд вақт лозим аст. мо бояд ҳамакаса кӯшиш кунем, фаҳмонем ба мардум ки то замоне ки онҳо таваҷҷӯҳ намекунанд, дастгирии сармоягузорон, дастгирии ҳукумат ночиз аст. бояд мардум худашон дарк кунанд ки ба вақте як филми хуб мебарояд, ҳатман оилавӣ рафта филма бинем. бубинед, ягон тавсия, ягон маслиҳат, ягон идея доред ки масалан тамошобинам аз берун биёрад ба толорҳо худатон, ки дар бораи он фикр кунед ки мас бо ҳамин роҳ мо метавонем ин корро анҷом диҳем? ҳастам хеле ягон идея ҷолиб? бале, фикр бисёр аст. ман ки 24 соат ва 7 рӯз дар як ҳафта ва 30 рӯз дар як моҳ ва 365 рӯз дар як сол дар ин бора фикр мекунам. хеле бисёр фикрҳо дорам. масалан, якеш шояд албатта як фазое сохтан лозим аст ки дар як сол мо ақаллан то 20 филми ҳунарӣ гирем. дуюм масъала ин аст ки шояд ҳамаи қасрҳои фарҳангие ки мо дар кишвар хушбахтона зиёд дорем, онҳоро табдил диҳем ба кинотеатр. дар баробари маъракаҳои хубе ки дар Тоҷикистон роҳандозӣ мешавад дар ин қасрҳои фарҳанг, як проектор ва ду садои хуб гузоштан лозим ки
ما توانیم تا ساختن شبکه یگانه کینотеатр از این قصرهای فرهنگ استفاده کنیم. چند روز پیشتر همین گونه یک آنلاین کینотеатр با استفاده شد، یعنی معرفی شد. شما هم بودید خیالم نه؟ بله. این میتونه تاثیر داشته باشد برای معرفی سینما؟ بله، آنلاین کینотеатр دویم مسئله است. میدونید وقتی فیلم میبراید، وقتی فیلم سینمایی میبراید اون باید در اکران بزرگ بینیم. بله. خب وقتی در فیلم سینمایی در تلویزیون میبینیم یا در روی اکران تلفن میبینیم، اون یک مسئله دیگر است. اون خیلی گم میشود فیلم سینمایی. و آنلاین کینотеатр دویم زینه است. اول باید ما در تالار ببینیم، حتما این کار رو ما باید تشکیل کنیم. دویم آنلاین کینотеатр هم میتواند برای رشد ساحه تاثیرگذار باشد. ولی تجربه ها نشان دادند که ما 2 ماه قبل با یکی از همین گونه آنلاین پلتفرم اویلا تیوی همکاری باست، شرطنامه همکاری بستیم و اولین فیلم هنریمون با نام بلاگر گذاشتیم و تجربه نشان داد که در یک ماه 1020 نفر تماشا کرده است در آنلاین پلتفرمی. بسیار کم است. بسیار کم است. یعنی حالا هنوز ما پرداخت کردن فیلم ها با عادت نکردیم. حتی بسیارا نوشتن که شما اعلام کردید فیلم رو در اولت وای پلاکی کو. من گفتم میخوام که بیاید یک چیزی عادی که سر کنیم. یک آشپز، خب یک آشپز، ما آشپز گوییم همه میفهمد چی است. برای اون که با 6 نفر آش تیار کند، او 1 کیلو برنج میخرد، 1 کیلو گوشت میخرد، سبزی میخرد، روغن میخرد، پیاز میخرد و تخمینا 180 سوم خراجات میکند. خب با 180 سوم خراجات میکند. اکنون تصور کنیم که ما 6 نفر بیایم آش خوریم و پولش نداده خسته رویم. فردا اون آشپز با آش میپزد؟ نه البته نه. همین مفهوم ما باید فهمیم که با 1 سوم 30 درمی تو آینده برنج خریدن اون آشپز در نظر است. همین چیز واقعا تعجب برانگیز است. ببینید یک بلوگر میتواند میلیون پیرو داشته باشد، ولی یک فیلم بسیار خوب که پشتش اینقدر پول است، اینقدر زحمت است، اینقدر تشویش ها است، مورد توجه قرار نمیگیرد. این اکنون در تاجیکستان همین خیلی برای اون که همین محیط نیست، ولی در دنیا مثلا در ایران وقتی رونمایی شد فیلم ماهی درش است، اون اعترافی که از جانب تماشابین نسبت هنرمندان، نسبت کارگردان ها، اون قرصکی که اون حسیاتی که بود، متاسفانه هنوز ما به همین محیط نرسیدیم. تخمین میکنم که شاید بسیاری اولی از شنوندای ما فکر میکنن که سببش این کمک پولی کم داشتن ما است، معاشی کم، درآمدی کم و بیکاری، شاید مهاجرت، شاید همین سبب باشد. ولی از نگاه کسبی، از نگاه مثلا کارگردانی پروفسیونالی، نظر شما چی است؟ و واقعا مردم ما اگر حالی پولی زیاد داشته باشن، هر کدامشون معاش 10-15 هزار سومونی بگیرن، فیلم تماشا میرون؟ نه من با این فکر موافق نیستم. این فکرهایی که سالهای 90 ما پشتش روس میشدیم بس کردن لکن این فکرهای. اگر شما با شما من اثبات کردن خواهم، شما بیگاه ها ببینید، آشخانه ها رو، بله چای خانه ها رو ببینید، ماشین ها رو ببینید. این از پول نیست. پول هست. ما متاسفانه همین فرهنگی مثلا یک جای با اهل عائله رفته به کینотеатр فیلم تماشا کردن نداره. خب بسیار متاسفانه. ببینید زمان شوروی بازی فوتبال میشد، مثلا حتما اونجا یک ماشین با بازی میگذاشتن. یک سبب شاید جلب مردم به همون میدان بود. مثلا ولی در بعضی چورابینی ها ببینین توفای زیاد میگذارن، مردم زیاد ما میبینیم. در بسیارش من راوی هستم، من میبینم که مردم چه میآیند. شاید در نمایش فیلم ها هم یگان توفا و جایزه و یگان چی گذاریم نمیدونم دیگه با همین راه جلب نکنیم چی میشه. این فکرم درست. میدونید برای جلب کردن مردم کارهای زیاد رو باید به انجام رسونیم. ما متاسفانه فرض کردیم برای ساختن یک فیلم نزدیکی 3 سال و خراجات های زیاد میکنیم و در خراجات های ما برای رکلام پول نمیموند، برای تبلیغ پول نمیموند. این هم یک اشکال کمبودی ما است که ما پول نداریم که درست تبلیغ کنیم. بله. ولی آهسته آهسته ما با این سو اومده استودیم که درست تبلیغ کنیم و البته با درست تبلیغ نکردن ما با سبب دیگر هست که ما وقتی درست تبلیغ میکنیم همگی 4 کینотеатр داریم، اون پول تبلیغ ما اخلاق گرفتن نمیتونه. برای همین این چیزها از همدیگر بسیار وابسته دارند. این چند زینه هست که باید طی شود. مثلا یک زینه
شاید همین قصرهای فرهنگ وقتی مثلا کارگردان پرودیوسر تهیه‌گر میدوند که با اون پولی که تبلیغ میکند مثلا 200,000 سوم تبلیغ میکند و در یک ماه آینده در 100 کینوتئاتر در تمام تاجیکستان نمایش داده میشود و پولش برمیگردد حتما تبلیغ میکند. همون زمینه کینوتئاترهای درست کردن لازم. فهمم. خب شما یک وقت در تئاتر فعالیت میکردید، در چندین نمایشنامه نقش آفریدید و حتی در یک جشنواره بهترین نقش مردانه هم داشتین. تئاتر پزما نشدین و آیا تئاتر در شکلگیری شما همچون یک کارگردان کسبی سینما نقش داشت؟ بله زمینه همه کارهای من تئاتر است و کسی که در تئاتر کار میکند و دیگر تئاتر فراموش کردن نمیتونه. من همیشه هر روز تئاتر رو پازمان میشم. حتی بعضا فکر میکنم که باید رفته با یگان تئاتر به کار درآمد تا اینکه اقلا در یک هفته یک روز دو روز رفته بازی کنم، صحنه را یاد میکنم. لیکن وقت لازم برای سینما، حاضر وقت زیادتر لازم است. خب یک کارتون هم یک چند کار داشتین با همون اولیاقلی خوجاقلی و اینی که یک اندازه استاد شما هم است و شما دست داده است و اینجا از استادان زیاد هم شما سبق گرفتین، از اون جمله تقوی مراد رازقов و استادای دیگر. چی تفاوت میانی اسلوب درس گذاری اونها هست؟ میدونید هر یک استادایی که در زندگی من خوشبختانه تقدیر برای من نصیب کرد، همه اونها یک سهم دارند در وجود من. مثلا در شکلگیری مکتب اکتیاری من تقویمات رازقов، رجب القاسم و قربان صابر سهم بزرگ دارند. در شکلگیری کارگردانی من در تئاتر هم برزو عبدالرزاقов، هم اولیاقلی خوجاقلی سهم خوب دارند و هم شیرعلی ابوالقیسов سهم گذاشتند. و در شکلگیری کارگردانی در سینمایی من سعدالله رحیمов و والری احدов نقش موثر دارند و استادانی که در درس‌های ایران اشتراک کردند، مجیدی، هر یکی آنها یک سهم دارند در وجود من. من اکنون تفاوت آنها رو اگر گویم که حرف زیاد میشد، ولی من بیشتر از همه از آنها مثلا نگاه به زندگی، مشاهده های آنها، فلسفه نگاه آنها، ارزش هایی که در وجود آنها هست، همه آنها مثل همون گرده که زنبور پایهای خودش جمع میکنند، همه اونها سهم دارن. پیشنهاد شده بود یگان بار که شما کجای درس میدین و آیا درس هم میدین؟ نه، حالا برای درس دادن زینه درس دادن نرسیدیم، حالا باید درس خونیم. یعنی شما خودتون هم خیلی فکر میکنید؟ بله. خب ببینید دومین فیلمی که شما بعد کار دیپلمیتون انجام دادین، این کار دیپلمی اگر فیلم درباره کدام یک بخونه و درها بود به فکرم، نه؟ به فکر اگر خطا نکنم. اون یکمین فیلم بود و دومینش کند نام داشت، نه؟ بله. و این بخشیده شده بود با کانیبودون با زادگاه شما. بله. وقتی که یک کارگردان، یک ایجادکار درباره زادگاه چیزی میآفرد، به فکر شما مردم چه قبول میکنن؟ و باز همین دومین فیلم، یعنی که شما نو شروع کردید و از این فیلم شروع کردین، با فکر شما چه قبول میکنن و این تا کدام اندازه دوستداری زادگاه و وطن بسیار مهم است. شخصیت هر یک نفر ایجادکار خواهیم نخواهیم از زادگاهش است. تمام اون محیطی که در اونجا کلان شده است، اون فرهنگی که در اونجا جاری است، اون پسیخولوژی که در اونجا جاری است، اون مقدساتی که در اون شهر جاری است، اون آداب و سخنگویی که در آنجا هست، اون کارگردان و اون ایجادکاری که بر ریشه های خود ارج نمیگذارد و هرگز کارگردان نمیشود. تمام بزرگانی که ما در زندگی خونده ایم، چی شاعر، چی نویسنده، چی کارگردان، همه اونها منبع ایجادی ارتشان از زادگاهشان است. یعنی بعضی قهرمانا رو از میان همه اونها مثلا همه فیلم های من ممکن است گفتن که قصه های زندگی بچگی خودم است، اون محیطی که من کلان شدم. مثلا فیلم دو پره این محیط داشت، فیلم ماهی در شست هم این محیط دارد که ما در اینترنت سالهای 90 در زندگی که وزن پدر و مادرمان با مهاجرت رفته بودن مثلا کلان شده. شما هم در اینترنت تحصیل کردید؟ بله، من با اون موضوعهایی که در پوست خودم حس نکردم هرگز دست نمیزنم. یعنی اون زندگی که از سر خودم میگذرانم بعداً با اون دست میزنم. هر موضوعی که
این چیز من بازم خوبتر درک کردم وقتی در مسکو میخوندم. والری احدوف مرا همه وقتی ما یک موضوعی رو پیشنهاد میکردم میگفتن که تو با موضوعی رو که در خودت هست تو به بیرون نگاه نکن، به درون نگاه کن. و این چیزی کلیدی اساسی کارگردانی ایجادکاری من والری احدوف باز کردن که مرا دعوت کردن که به جای خودم به باطن خودم برگردم. خب با هنرمندان زیاد کار کردن، از اون جمله با تهمینه раҷабова дар баъзе филмҳои шумо нақшҳои асосиам бозӣ карданд. хуб ва бубинед таҳминаи ҳунарпеша аз таҳмина раҷабове ки баъд дар русия таҳсил карда оли коргардона аст тафовут дорад, фарқ дорад ва оли ҳамкории шумо дар кадом сатҳ аст? бале тафовут дорад. ҳар нафар вақте аз паи омӯзиш аст дар як муҳите меафтад дар вай тафовут мешавад. вале ҳанӯз мо масалан امشب روز مثلا سالهای اخیر ما نقشه نداریم مثلا برای همدیگر اتفاقی نیفتاده است که ما کار کنیم. میدونید من خودم نمیدونم که مثلا در فیلم آینده که الان من کار کرده شدم کی را میگیرم. خب این چیزا وقت و ساعتش وقتی پخته میرسد خودش میگوید. فهمم. وقتی میگوید. برای همین من بسیار شادم که تهمینه رجبова غیر از هنرپیشگی و کارهای زیادی که میکند با جستجو میکند باز میرد میخواند. این بسیار خوب است. خب ببینید بعضی دوستان با این نظر هستند که وقتی گپ درباره شما میرود میگن که از میان همه کارگردان های سینمای تاجیکی موحیدین توانست که هم فیلم‌های بهترین انجام بدهد، هم استودیوی خودش داشته باشد، هم زندگیش بهتر کند. شما میگه فورا میشنوین. بلکه شما این چی است؟ این رقابت است، بخیلی است، این مهربانی است، این چی است این؟ من نمیدونم. اینو اون نفران میگویند که مشاهده میکنند. من میخواهم که کارگردان شوم که موفق باشد، کارگردان شوم که نمونه باشد. من میخوام که کارگردان شوم که بای باشد، اونا آرزو کنند. من میخوام که اون قالبی که هنرمند کم بغل است شکنیم. و این سینما این تجارتی بسیار بزرگ است. ما باید این قالب ها رو شکنیم، بس کنیم. من وقتی یک هنرمند در پیش چشم مردم شکسته میشود در شبکه‌های اجتماعی التماس میکند، من اون شب خوابم نمیبرد. این برای من بسیار دردناک است. اون نفری که برای جامعه راهنما است وقتی در پیش جامعه شکسته می شود این بدبختی جامعه است. من میخواهم که هنرمندای ما بای شود و بایگری زمینه بایگری آنها رشد ساحه است. برای همین من با نگاهی نفرانی که به من دارند من کار ندارم. من میخواهم که سینمای ما جهانی شود. میخواهم که بچه های ما کارگردان شدن آرزو کنند. پدر و مادرای ما بچه‌ام کارگردانه چیکار میکنی؟ اول یک کسب دیگر گیر، بعد اگر امکان شود با کارگردان راه افتادن بس کنه. یعنی من میخوام که نمونه باشیم. وقتی من نو تازه با اکتیوری سال 2004 آمده بودم، من نامهای آدم‌ها رو نمیگویم برای اینکه سخت نرسد. یک هنرمندی تئاتر کنی بودم، از محله ما همیشه میگذاشتن طرف تئاتر و بعدا میرفتن با یک ولسپیدی شلاق گونه میرفتن، لباسای گونه. بعد پدرم میگفتن که تو با کدام دانشگاه سپوریدی؟ با همین دانشگاه اکتور میشی، با همین گونه میشی. من اون زمان گفته بودم که نه پدر، من اکتور میشوم که نمونه شود برای دیگران. این چیزی که میبینیم این قالب میشکنیم ما. من آرزو دارم که کارگردان های تاجیک میلیونر شوند تا اینکه پدر و مادرای ما اندیشه هاشون نسبت همین کسب عوض شوند. این خیلی مهم است. یک کارگردان که میلیونر شد اکتورها هم میلیونر میشوند. اکتورها هم میلیونر میشوند. وقتی فیلم کره توانست قالب ها رو شکند، هنرپیشه های کره رو از گالیوود اومده نوبت پاییده به میلیون ها دلار بردن با گالیوود. امروز میبینید در فیلم های در برابر توم کروز و ویل اسمیت کارگردان های اکتورهای کره بازی میکنن و با بودجه های بزرگ. اینو کی کرد؟ اینو هیچ وقت گالیوود نکرد. اینو خودی سینمای کره کرد. سینمای کره توانست که قالب های سینمای دنیای شکند. سینمای کره توانست که چهره های کره‌ای رو
ба дунё машҳур кунад, ба тренд барорад ва коргардонҳои Голливуд орзу кунанд ки он тренда дар филмашон истифода кунанд. Актёрҳои тоҷик магар каманд? Актёрҳои тоҷик магар чашмашон якта аст? Онҳо ҳам бояд тавонанд. Мо бояд ин қолаба шиканем. Вагарна агар мо ин қолаба нашиканем, дар пеши чашми ҷомеа ҳунарпеша шикаста мегӯяд. Барои ман он шабе ки як ҳунарпеша охирон бор дар пеши ҷомеа пул пурсид ба Душанбе Сити, ман гуфт ман 2 рӯз хобам набурд. 2 рӯз ман хоб накардам. ин мушкилия ки ҳал мекунад? ин мушкилия эҷодкорро ҳал мекунад. Бояд эҷодкорро инқилоб кунанд, дар соҳаи худашон инқилоб кунанд. Барои чӣ филми ӯзбекӣ ё филми қазоқӣ омада дар кинотеатрҳои Тоҷикистон прокат мекунад, филми тоҷикӣ дар Қазоқистон прокат накунад? Барои чӣ? ин нанга ки мебардорад? ин нанга касе мебардорад ки хобаш намебарад. Мегӯяд ки барои чӣ мо ба филми русӣ пул метиҳем, ба филми тоҷикӣ русҳо пул надиҳанд? То кай ин бояд давом ёбад? ин стереотип аз куҷо аст? Мо бояд коре кунем ки олмонӣ барои филми тоҷик пул тиҳад, он пул ба Тоҷикистон биёд андоз тиҳад. яъне ин қолаба шикастан лозим аст. бубинед, шумо дар мавриди синамо, дар мавриди вазъи эҷодкорон бисёр боэҳсос суҳбат кардем ва ман шумо бисёр хуб мефаҳмам. Ва аз сӯи дигар саволи дигар пайдо мешавад ки эҷод мисли як чоҳи бетаг аст. яъне ҳар қадар эҷод мекунӣ, рафтан мегирад ва ҳеҷ пур намешавад. воқеан ҳам ҳамин хел аст. Ва хаста нашудед аз ин чиз? масалан бозам дар ҳоле ки аксарияти ҳунармандон таври шумо гуфтен зиндагии на он қадар ё имконоти на он қадар зиёдтар доранд ва ин мушкилоти роҳи эҷод шуморо ягон вақт дар андешаи иваз кардани касб набурд? бибинед, вақте одам мақсад дорад, хаста намешавад. мақсад муайян аст ин соҳаро бардоштан. мақсад муайян аст. синамои тоҷик бояд ҷаҳонӣ шавад. мардуми тоҷик ба синамои тоҷик арҷ гузоранд. ин кори хеле бузурге ҳаст. ин роҳи хеле тӯлонӣ аст ки бояд анҷом дода шавад. вақте шумо ин мақсада доред, хасташавиро ҳис намекунед. бояд шикаста шавед ё бояд мақсадатон баравед. Тайсон мегӯяд ки агар шикасташавӣ аҳволат беҳтар намешавад. барои ҳамин рафтан дар курту охир. барои ҳамин хеле муҳим аст ки ин корҳо анҷом дода шаванд. вақте он рӯзе ки як филми тоҷик ба 5 миллион евро дар дунё фурӯхта шуд ва аз он 5 миллион евро чанд ҳунарпешаву созандаҳои филм тоҷик соҳиби хонаву соҳиби мошин шуд. ин аст як иҷро шудани як мақсад. бале, хуб, Муҳиддин, бубинен, шумо дар баробаре ки эҷодкори хуб ҳастен, ҳунарманди хуб ҳастен худатонам ва коргардони бисёр хубам ҳастен, тавонистен ки баъзе доираҳои тиҷоратиро ба лоиҳаҳои фарҳангӣ ҷалб кунед. шояд мушкили аксарияти коргардонҳои мо ҳамин бошад ки бо соҳибкоро, бо пулдоро забон ёфта натавонанд. намедонам, мушкили ман ҳамин аст ки ман ҳоно забон наёфтам. вале ман намегӯям ки мо кӯшиш дорем. вақте бисёр сахт аст. вақте масалан ба ҳамин филми моҳӣ дар шаст ман даҳҳо пешниҳодҳои хуба сохта ба ширкатҳои бузурге ки ҳозир номашро намегӯем пешниҳод кардам. ман медонам давомаш чӣ шуд. онҳо ҳатто ба мактуби шумо ҷавоб надоданд. яъне шумо мегӯед ки баъд ба шумо ҷавоб медиҳанд, пул медиҳад. ин нодуруст аст. яъне мо ҳоло ба он мақсаде ки онҳо ба синамои тоҷик бовар кунанд, онҳо ба он рӯзе ки филми тоҷик метавонад дар дунё прокат шавад ва дар симои мо он боварие намебинанд, ин мақсади иҷро шуда нест. яъне барои чӣ онҳо ба мо ҷавоб намедиҳанд? барои чӣ онҳо ба синамои тоҷик саҳм намегузоранд? фақат ҷавобаш якта аст. онҳо бовар надоранд. не, ман фикр мекунам ки онҳо мебинанд ки аз ин корашон пул намеёбанд. масалан ба шумо чӣ хел бовар намекунад? ҳар як манфиат бо пул чен бояд нашавад. афсус ки ҳамин дуюм чизе ки ҳаст, ман ҳозир гуфтанӣ будам ки мутаассифона мо даромадро фақат дар пул мебинем. даромад фақат дар пул нест. даромад дар фазосозие ки барои ояндаи фарзандҳои мо, набераҳои мо ҳаст. масалан фарз кунем он нафаре ки имрӯз пул мегузорад ва ба хотири он ки фардон набераҳош филмҳои таърихии кишвараша бинад, филмҳое бинад ки барои бедор шудани
фарзандош хизмат кунад, магар ин даромад нест? бале. хуб, дар ҳоле ки мо инҷо дар мавриди мушкилоти толорҳои холивучӣ суҳбат мекунем, аммо дар ҳамсояи кишварҳои мо филмҳои беҳтарини таърихӣ сабт мешаванд. мо дар филмҳои таърихӣ ғайр аз хайр достонои шоҳнома ин чизое ки буданд, оно ифтихори мо ҳастанд, буданд. мо дар сохтани филмҳои таърихӣ дер накардем ва бубинед, оли ман намедонам вақтҳои охир кадом як тасмимҳои ҷиддиам намешунавем ки фалон нафар филми таърихӣ бигирад, ғайр аз як блогере ки масалан як чанд сол аст ки дар ин фазо яъне баъзе ҳолу ҳаво мекунад, дига намебинем, дар ҳоле ки ҳамсояҳо яъне филмҳои зиёди таърихӣ мегиранд. ҳамин тавр нест? бале, дар ҳоле ки мо баҳси мушкилотҳо дорем, ҳамсояи кишварҳои мо амал мекунанд, дер нашудааст гуфтед, ман мегӯям ки дер шуда истодааст, дер шудааст ва дер шуда истодааст. мо бояд пайи ин кор бошем. Ин пайи ин кор шудан ҳамун медонед боварии коргардонҳоя ба худашон баргардона лозим. барои ки ина ки бармегардад? Ина ҳамун соҳибкороне ки, ина ҳамун ширкатҳои бузурге ки барои сохта шудани филмҳои таърихӣ дар нақшаҳои зиндагишон як қайдаке мекунанд. мегӯянд ки ман масалан имсола даромадамро 5%-ашро барои синамои миллӣ медиҳам. ва чанд рӯз пештар ҷои шумо як шоир ғазалсаро аз Эрон нишаста буд, гуфт ки вақте ки дар Эрон ширкатҳо лоиҳаҳои фарҳангиро масалан чопи китоба сарпарастӣ мекунанд, як фоизе аз андозашон паст мешавад, баъзешон пурра озод мешаванд. ҳамин чиз ки дар мо нест, шояд як андоза монеа эҷод мекунад. ин аллакай ба структураи давлатдории мо алоқаманд аст ки ин корҳоям шавад. яъне мо бубинед, ҳам аз ҷониби мардум, ҳам аз ҷониби ҳукумат, ҳам аз ҷониби соҳибкорон, ҳам аз ҷониби коргардонҳо, эҷодкорон як ҳамоҳангие бояд ба вуҷуд биёяд. мо бояд дар пеши худ мақсад гузорем, чӣ кор кунем ки ин корро дуруст кунем, кадом корҳоро мо метавонем, аз дастамон меояд барои иваз кардани ин обу ҳаво. хуб, дар ҳоле ки шумо хеле бо эҳсос дар бораи синамо, ояндаи синамо суҳбат мекардед ва вақте ки ман гуфтам ки Муҳиддин меҳмони мо мешавад, номша намегӯям, яке аз коргардонои мо гуфт ки дар вақти суҳбат гуфт ки ӯ акнун ба филмҳои сабуктари интернетӣ мегузарад ба хотире ки оли пул дар ҳамон ҷо аст. ва ин чиз воқеан маро ҳайрон мекард ки мардум ист ки планкаи бисёр баландтар бояд гузоранд, аммо ин коргардон ки хеле аз бепулӣ шояд хаста шуда буд, мегуфт ки ба филмҳои интернетӣ мегузарам чун пул олид ҳамон ҷо аст. ӯ чӣ хато мекунад ба назаратон? бале, ӯ ҳам дуруст мегӯяду ҳам хато мегӯяд. барои он ки воқеан ҳам бисёр эҷодкороне ки ман бовар дорам ки дар Тоҷикистон хеле коргардони хуб дорем, вале азбас ки мисли ҳамоне ҳаст ки шумо ба бозор оши палав мебароред, оши палавро намехоҳанду мегӯянд ки мо ҳамин пирашкия дӯст медорем, мо пирашки дӯст медорем ва оши палавпаз деги ошаш шах мешавад, дига ош намепазад. барои ҳамин хеле муҳим аст ки дар сатҳи ҳукумат, дар сатҳи соҳибкорони, ман бовар дорам ки соҳибкорони зиёди бо нангу номусе дорем ки арзиши ин чизҳоро мефаҳманд, бояд онҳо барои худашон дар баробари корҳои зиёди тиҷоратие ки доранд дар бораи синамои мо, дар бораи филмсозои мо фикр кунанд ки дилашон аз ошпазӣ хаста нашавад. инҳо вақте монда мешаванд баъд ба пирашкапазӣ мегузаранд ва ҷомеа аз ин хамир баъд ояндааш дурахшон нахоҳад буд, фарбе мешавад беҳуда. бале. хуб, инҷо чанд нафар аз дӯстони мо навиштанд ки як филми дова дар Роғун тамошо карданд бо иштироки ки ҳунармандон ва таъриф карданд. бисёр филми хуб аст, сипос мегӯям барои шумо. хуб, Муҳиддин, мо дар қисмати ниҳоии барнома ҳастем. кай ба назаратон беҳтарин ҷоизаҳои синамоӣ ба Тоҷикистон меояд ва барои ин чӣ дар кор аст? барои ин дар бари он нафароне ки талош мекунанд, он нафароне ки метавонанд кори эҷодӣ карда истодан лозим. аввали корҳоро шурӯъ мекардем, як раиси вилояти Суғд Абдураҳмон Қодирӣ буданд ва дар як маҷлисашон гуфтанд, бубинед барои тамоми тимашон ки ман ҳеҷ фаромӯш намекунам, вақте имрӯз суҳбат мекардем он воқеа пеши назарам меомад, ман ҳозир унро мегӯям то ин ки ҳамин ҳарф як девиз шавад дар зеҳнҳои мо.
گفت که ببینید این محیدین، من اون زمان نو کاری شروع کردم، فیلم پیمان، فیلم کوسه بود. گفت در پیش تمام تیم ولایت سوخ گفته بودن این حاضر از ما امروز 1 2 میپرسد، خیرگی میکند، از این مونده نشوید. این یک روز میشود که سینمای ما رو به جهان میبرد و میلیون به کشور ما میآورد. من از بین خیلی آبها جاری شدند، رئیس ها عوض شدند، ولی این حرف از ذهنم نمیرد و خیلی زیاد کارها رو کرد. بعدا اون تیمی که رئیس ولایت رو گوش کرده بود همیشه کمک میکرد. باید دانیم که این کودکان فردا بزرگ میشوند، قدرتمند میشوند و پول زیاد میآورند و ما با آنها افتخار میکنیم. بهترین محیدین، خسته نباشین، صحبتتون بسیار شیرین است. ما ساعت‌ها هم اگر ادامه بدیم فکر میکنم که کم است و با امید میشم که کسی این صحبت ما را شنید و چیزی در این فضا تغییر می‌یابد. برای شما، برای تیم شما، برای همه اونایی که اطراف شما هستند، هم فکر شما هستند، موفقیت میخوان و دور نیست اون روز که هم جایزه ها میآیند، هم پول میآید از سینما و هم هنرمندان ما که هنری خوب خدا داد دارن، اونا صاحب پول و مال و خانه و در و ماشین و همه چی میشن و اون روز دور نیست. میدونید این پول و مال، درباره ما پول بسیار حرف زدیم، این پول چیز نیست. این پول فقط یک واسطه است که اونها آرامی شوند و برای سایقل هنرشان، برای بهتر شدن ابرازشان بازم کار کنن. بهتره. هدف همینه. خب شنونده عزیز، ما مهمون خوب ما بودن محیدین مظفر، رهبر دو فیلم و یکی از هنرمندان بسیار معروف و از کارگردان‌های بسیار معروف. خوش آمدین، کامیاب و موفق باشین. خب همینجور شو برنامه امکان نیست به آخر میرسد و با امید میشویم که روزهای خوبتر و بهتر در پیش هستند. شعار برنامه ما هم همین است: برای روز بهتر. خدا کند که هر روز ما از روز گذشته بهتر باشد.